Shalom, horas mawat taganupan, Bapak Inang asoman, nadong secara khusus di distrik Duon. Selamat sogot, aja apa may puka kita lahwanta, bani sogot niya riyon, parlo bema marsada hita pakon na bata, marhite na mamboge hatani, ja apa ma iboge hita, nagabe renunganta, diara se parlo bema hita martonggo bani Tuhan, pasada hita horta martonggo mahita. Tuhan Jehovah Bapa namin ay surga, Dia itu pa Tuhan bani hidup ni hormo, mamuhoy hanami bani sogot ni arion, mapasihol mapukahon nami gulo nami, horja nami, haganupan Tuhan parlobihan nami marondos bagas tangan mo, marhite na mga gogoh ni partonduyon nami, inma na marondos rosi mamboge hatamu. Ibagas Kristus Jesus, on ma tonggo nami hubamu. Amen. Itaganupan Bapak Inang hasoman, hatan ni bata nagabi renungan bata, ay may buat humbani 2 Musa, bindu 20, ayat na paupat kon ni sunon. Lang malobahenon mo bam, gana-gana, barang suman-suman ahape na ibabaw inaguri atas. Agena itoruh ibagas tanoh rosi na ibagas bah itoruh ni tanoh sunay madas ni. Taganupan na soman na inolongan ibagas gora ni Jesus Kristus Tuhan ta. Tutu sadahal na pasti ang gumambogay ayat on adong materlintas ba ni pikiran ta ay ma titah ni bata. Titah ni bata ay managabi rambu-rambu atape penunjuk arah ni parguluhan ta bani dalan hasitungan ni. Ternyata na batang bani parguluhan taon sekape marosuh iya anggo hitaon membuat dalan tabe bani parguluhanon. Lakape marosuh na bata manunggur hita jolmaon memimpin diri sendiri. Sihol do hape uhur ni bata membaik kita tetap gabe biri-biri ni. Ay mamarhite langadong nalegan na boy isombah kita. Diara ay na itoruh ni tano, itoruh ni bah pakpanhaganupan elemen ni parguluhan taon. Na bata makatahon langadong nasunayay. Artinya ha, ibagas parguluhan taon Bapainang secara hajol maon rado ambisi hita tene. Rado hitaon ingin mengambil keputusan sendiri. Anggo martulak kita bani zaman panorang Raja Daud, keberhasilan seorang Raja Daud seng ongga hatahonon ma terlepas humbane sonaha ia marontos humbane Tuhan na bata. Ay manaparlobe. Napaduakon hitaganupan Bapainang hasoman nini renungan taon lang malo bahenon mubam gana-gana si sombahon barang suman-suman ahape artini na siyul hatahonon ijay adong seolah-olah intervensi ni bata ase hitahon totap banidalan ni menarik tene ang guaw gatido hudidah masa na si sononon ay mabani orang tua hubani ni ombah. Sada bapa, sada inang, tentu marosuh do anjaharado si pata, uhurni rosi rencanani na jenges bani parguluhan on depak ni ombahni, say sahut manaminay. Hasipenuan on, ya adong hatahonon ma ni ombah, rama katawon ya biarkan saya yang menentukan kehidupan saya. Paturut maaw manut Tuhon jalur ni parguluhanku. Halani audo na mambotoh bakku. Persoalan di naibata berbeda pakon di col matene. Anggo sada ni ombar ada mungkin sonay marsahap bani bapani. Tapi anggo hita jolma tetulang sonay humabalos tahu bani Tuhan naibata. Halani do mapasti rencana ni jolma pakon rencana ni naibata ya ibarat tanoh pakon ni langit. Ay maperbedaan nih. Rencana ni Tuhan tentu ay rencana dan rancangan yang terbaik bani jolma.
Sedangkan jolma hatahonon ma ibagas hasonangan dope ujung ni haganupan rencana ni. Na isa ibagas suhur taboy sonang. Aha kira-kira na irusuhkon hita. Aha kira-kira na pinarsita ni hurta. Ay manaturo si pardakdak kita arian pakon borgin. Anjahang ko dumadapot ay rama ay ujung ni hasonangan bata. Hape namin ang rencana ni bata ba ni jolma na makaprosay si ganjang anjaro bagal ni hope namin pasu-pasu ay. Na itaganupan hasoman ahado na boy ibuat hita piga-piga na boy imaknay hita ba ni renungan ta ba ni sogot niya riyon. Na parlobe ondos kon hama dirimu ba ni Tuhan. Ase Tuhan na mga turut laka ni parguluhan ta. Halani gatido bapay nang hita hasoman halani rencana ta gabi gagal rencana ni Tuhan na bagal bani parguluhan ta. Halani ay ondos kon hamba haganukan surat-surat ta ay bani Tuhan na mata. Napaduahon ibotoh kita na ibatado na mano palangit pakon tano. Pakon haganupan na dong isini Rosi Jol mape na ibatado na mano pa. Tutuba ni haganupan na tinopa ay na ibatado na mamboto hujado dearni jalur ni haganupan na tinopaon. Halanyay sebagai makhluk na tinopa persaya mahita bani haganupan na dopma irancang na ibata. Anjahan na patuluhon hanami sing mangujur hita mambogay ay marenungan on mamberi pilihan. Artini antara manombah na ibata atap manombah na dong i duniaon. Langsung na ibere hanami sebagai pilihan. Ang kuhanay makatahon pilih man na ibata. Nagabi si sombahon ta lang duniaon. Perlu be mahita mamindahi riap pakon na ibata. Ase haganupan harta ni na ibata ipaon dos homa hubata. Ay ma napatuluhon. On managabi renungan bata mamukka horjata bani sogot niya riyon mapahidang selamat marondos anjaha masijoloman toguh bani titah ni naibata. Amin. Der pesunang kita bertongkay ta. Bapa namin ay surga dito ito pa Tuhan. Dogmatungon ibogi hanami hatamu on benami bani sogot niya riyon gabi gogo ni pertunduyon matungon on lahu mandalani goloh na romban hubani harus suniwarmo. Ibagas Kristus Jesus ipaundos hanami madiri nami bani sogot niya. Amen. Horas mo ba taganupan? Salom. Tuhan mamaso-maso hita.